por causa con el mga sin descanso reklamo del mga bien alboroto motor na pueblo inaasunto del drug racing. El Philippine National Police na syudad ya conducir nates aga con el multi-agency operation kontra con el mga alboroto mufflers na syudad. Ya concentra el personajes del Land Transportation Office 9, Highway Patrol Group 9, City Licensing Office, Department of Trade and Industry, y Philippine National Police con el mga establecimiento quien tabende con este mga substandard spare parts como alboroto tambucho. Mayoría del mga tienda de tambucho el visita el grupo en nates aga para man warning kanila ya para descansa ya bende siendo na akasegundo birada di ila el confisca asigun sila con mga tambucho. Ito part pa rin ng mga actions natin or program to stop, sabihin natin yung paggamit ng mga kababayan natin sa mga motorcycles na nagmamodified. At isa na rin dito na gusto nating i-address yung problema sa drug racing na kung saan-saan nagkakarera yung mga kababayan natin. Asigun pa kun magnaye, asa tricycle o auto, si pwede sila mira mga substandard tambucho el kuhi tambien sila. Asigun kun el Operations Chief del Zamboanga City Police Office Superintendent Ariel Huesca, el man-deploy sila di ilang mga motorcycle riders para mandato. Un simultaneous operation asigun el ACL entero stations del PNP aquí na syudad na mga días que viene. Para implementa el mga leyes de trapiko aquí na syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.